su slatki, jel se ne vide? Danas idemo na hiking. To je razlog zapravo zašto sam ja i došla u Islamabad. Zato što ima puno prirode koja je jako blizu grada. Znači može se ići svaki dan. I to mi je falilo iskreno svih ovih mjeseci. Tako da danas idemo na jednu dužu šetnju u šumi. Tek smo počeli, stvarno je fino. What do you have to say? We are going now left, always left. Where is Stone Trail? What is this? Ficus bengalensis. Kilometers, nice. And it's 4 in total, or it's not? 4.5, yeah. So we can make it in 1 hour something. Ah, this is nice. So far it hasn't been steep. Yeah, so far it's super easy. It will get steeper. Nice. I cannot wait. Sad će onaj majmun da pobjegne od mene. Monkey spray. Ha? Why? There is a baby monkey. Unpredictable animal. Dobro. So we don't want to go towards the tree. We're going to go this side. Straight, okay, let's go. Otjerao me od majmuna. Why are you so afraid of monkeys? Please stay on Because I have left. had my There's monkey. because I have had my water bottle snatched. It's okay if it's just water bottle. You were a kid, right? No, not a kid, but it's just that you never know about. I know, Safwan, that they're dangerous everywhere, in India, everywhere. Malo je reći da smo mrtvi, ali fino je zeleno. Safwan misli da je vidio malog medu, ali ja mislim da nije. Ah, there is some water down. Oh. Beckham is going down. Ako padnem. What is it? Small spring, Let me take a picture. gets more water.
Ah, get it. The rainy season of Linux because Eno majmuna, ja su slatki, ali se ne vide. Naišli smo na neki mali potočić koji bude veliki tokom kišne sezone. Let's go. Let's go because we want to be first. Yes, madam. Starting. Can we stop here on our way back? They're all aware. Ovi zeleni kao natpisi. Safwan mi sad kaže da na svakom je drugo ime Allaha, tako da Halim, the four-belly. i on su po cijelom ovom putu postavljeni. Al-Azim, the greatest. Nice. This part is really nice. I think there. This is Al-Ali. What does it mean? Very high, Ah. very loft. Majestic. You're not sure which way? Zamalo sam pala i ja i kamera i sve. Ja se nadam još how many minutes? 1 hour, 10 minutes. 1 hour 10 minutes still? Already. No, I'm asking still. Still. 1 hour, 10 minutes. Till we started. Ah, Since we okay. started. I'm asking till we reach the point. Došli smo i sad trebamo uzbrdo skroz gore. Ja ne znam, evo, da li ću ja to željeti. Jer treba se vratiti. Shall we? Kratki update. Ne idemo na vrh danas, a došli smo skoro pred sami vrh. To ćemo ostaviti za sljedeći dan, zato što imamo neodloživa posla iznenada i moramo hitno nazad. I think there is a signal up. Ali dobro, bar sam na ovom malom vrhu. I to je nešto. A trebalo bi biti na onom tamo vrhu. Biću. Majmun je došao i Safwan je pobjegao. What, they wanna steal water? He saw water unattended. Hi monkey, come! Safwan, call him to come. Call him to come.
How do you call monkeys here? You don't call monkeys London. Monkey is a different animal. It's like an intelligent animal, so it can contend with you for no reason. Povratak je zahtjevniji od uspona. Silaženje dole zato što ima puno kamenja i jako je strmo. A Beckham me ostavio. Okay, leave them. Bože, ko će sići sad? Go, Beckham. We'll enter from the back side. Where is the backside? Why? Less crowded. Ah. Really beautiful park. Don't go in front of me. You'll be in the camera. Like how about the not showing any hair? But Ah, that looks that's even, okay. but that looks even weird. Weirder. Dobro. Došli smo da posjetimo ovu džamiju. Ja sam ovdje već bio 2018. Ali došla sam opet. I Safwan mi savjetuje kako da pokrijem kosu. Tell me, Safwan, What to tell you? how to cover. Ah, come on, I was just kidding. Never mind. Jako fina je priroda oko džamije. I to je zapravo Islamabad, priroda. Evo nas u dvorište. Yes, sit. Danas smo imali plan da idemo na hiking, međutim vremenska prognoza nam je rekla da će padati kiša, ali očito da neće.
Tako da smo došli ovdje ispred džamije koja je najveća turistička atrakcija u Islamabadu, nazvana po kralju Faisalu iz Saudijske Arabije koji je finansirao njenu izgradnju. Uglavnom koštao je $28 milijuna i počeo se graditi 1976. po projektu turskog arhitekta koji je zamišljen, ovaj sav dizajn je zamišljen kao beduinski šator. I uglavnom ovo je 6. najveća džamija na svijetu i najveća u ovom dijelu Azije. You should say, would you like to say anything? Would you like to say anything? Now I don't. Why? Naišli smo na majmuna kod džamije koji je atrakcija. Ode! I never get a picture with monkey. Wow, he really came. If he decides you want to steal something from you, Then I think I will move before he comes to steal something from me. See, he turned his back. See, he's leaving. Izašla sam danas, ja mislim prvi put, sama da šetam ovaj park koji je stvarno lijep park, ogroman je. I sada moram da tražim sebi savršenu klupu na koju ću sjesti nešto da snimam. Vrijeme je divno i nije tolika gužva jer nije vikend, znači idealno. Možda malo puše vjetar, možda se neće sve čuti dobro, ali je jako prijatno za šetnju. Tako da sad je misija naći savršenu klupu koja je dovoljno u suncu i dovoljno u hladu i stacionirati se tu. Ponijela sam i knjigu i deku, sve. Evo da vidite malo Islamabad, ne znam koliko se čuje, ali izašli smo vani, taman prije zalaska sunca. Sviđa mi se ovo mjesto. Ja sam naručila nešto vegetarijanski. Say hi, Safi.
Ja sam uzela ovu rice bowl, ovo je lentil. Kako se kaže lentil kod nas? Nebitno, sjetit ću se. I ovaj čaj sam htjela da pokažem. On je roze boje, zato što se dodaje u procesu kuhanja soda bikarbona i ona reaguje tako da čaj bude roze. Inače oba čaja su odlična.